mixed martial arts, 77 kilograms Jomar Somoza. Circle ring to be more chorus. That's one. We have Yao Sato. That's to Bigay. That's three. Kaya answer ni. Ayaw na mong tindog paliyog lang, no? Dito na pita, ayaw na tindog, ayaw na kuhan, marelax na mo. Naratingin ang ano dyan? Mexican versus Afghanistan. Mira. Good. Nice. Boom, striker. Striker. Oh, striker. Striker ka. Striker. Striker ka. Striker. Nice! Knee! Nice ka. Timingan na. Labaw na ka. Nice ka. Tali ay mong labaw. Nagko na ka ng mga bulol.
Okay, okay. Nice, nice, nice. Nice, nice. Nice, coach. Coach, nice. Marcel. T-shirt Marcel, t-shirt Marcel. Marcel na, Marcel ka na, Marcel. Marcel. Oh. Right. Okay, okay. Okay. Ladies and gentlemen, after 3 minutes and 36 seconds in round 1, referee stoppage due to armbar. Winner from the Red Order Duel Pula James Blue. Nice ka. Okay ba? Deal. Hey, nice ka. Woo. Alright, right. Nice ka. Sige, sige. Nice ka. Nice ka. Okay, Tawo, awani. Okay, okay. Di na kagi. That's Okay. Saka, Vergara, and Mahilo. sige, sige. Oh, para, relax lang, chillax lang. Ang Giangyo, John Paul Teves, and Angel Benitez. Nice. And Angel Benitez. Shoutout punta to Jesse. Jesse Lasarte Cons. kalingayo sa Battle of the Club punta to Jesse Lasarte labanan mo yung mga Masbati boys gulpin mo yun para sa akin. Nice. Kita tayo ulit at salamat sa Maxis Fitness Center. Nice. Coach Jamil ayaw mga kasama ko You know. yun pa yung iba Alright, hindi relax kasi lang. dito Check. kaya Okay. dito na lang. Nice. James Mahelo Saka.